tole že ta drugi večer zapored, ali mogoče že tretji večer, oziroma popoldne, pozno popoldne, nekdo meče petarde tlele okoli, oziroma eksplozivna telesa. In niso to neke nedolžne zadeve, ne. Zdaj, a policija, vi to veste, ne veste, kaj se tlele grejo? Danes je 23. oktober, včeraj je bil 22. A se bojo na Halloween zgovarjali? Če bo komu uspelo name vreči tisto. Ali pa tlele vrata razgoniti, ali pa ne vem, od garaže, ali pa pred garažo, ali karkoli, vrata uničiti ali poškodovati. Kaj bomo zdaj naredili? Ker tole je gangstokerska zadeva, organizirana namenoma tlele. To ne more biti nič drugega, ker cel življenje take stvari doživljam. Ni to slučajno. To je 100% zorganizirano in namenoma. In plačano od nekoga s politike. Tako da ne vem, samo toliko, da veste, mislim, ne samo toliko, da veste. To je pa zdaj prva zadeva, ne. Pravite, da imate vse pod kontrolo, ne. Ne vem, če imate vi tole pod kontrolo. Ker tole niso nedolžne petarde oziroma eksplozivna telesa, kar jaz tlele doživljam zdajle. V bližini. To je gangstoker, to je plačan gangstoker morilec. Od politike. Od koga? Ne bom se poglabljala v to. Zame so vsi eno in isto sranje. Tako da, to je to.